Assalamu alaikum урматтуу Ош Кабардын көрүүчүлөрү. Биздин мекендештер амансыздарбы? Ош Кабар каналы Жапалак Унаа базарынан сиздерге салам айтат. Бүгүн 2019-жылдын 30-июну. Сиздерге айткандай эле биз Жапалак Унаа базарына келдик. Биринчи эле мына жол боюндагылардан тарттап түштү эле. Жол боюндагы автоунаалардын баалары менен тааныштырууну баштайбыз. Жигули сурагандарга Жигули автоунаасы жылыны жазбаптыр. 55.000 сом деп жазып коюптур баасыны. 0770 63 91 91 номерине чалып кенен маалымат алыңыздар ушул Жигули тууралуу. 55.000 сом деп жазып коюптур. Жылыны жазбаптыр бирок. Бул жерде Toyota Corolla Hatchback серебристый түстөгү механика автоунаасы турат. Механика экен. Чыгарылган жылы 2002-жылы чыгарылыптыр. 1.6 объему 230.000 сом деп жазып коюптур. Toyota Corolla издесеңиздер, экраныңыздарда көрүп турган номерлер менен байланышсаңыздар болот. 230.000 сом дейт баасын. Бул жерде жашыл түстөгү Passat Universal 91-жылы чыгарылыптыр. 1.8 объемдо. Баасы 130.000 сом. Кеми бар экен. Механика 0777 82 20 74 номерине байланышсаңыздар болот экен. Мунун жанында эле 97-жылы чыгарылган Lanos үлгүсүндөгү автоунаа турат. Devo Lanos 97-жылы чыгарылыптыр. 100.000 сом кеми бар дейт. 0771 68 04 17 номери менен байланышсаңыздар болот экен. Lanos издегендер дагы жазды эле. Салону дагы таза экен. Бул чехолдорду аппагын аңлайсыз го? Механика. Варианттары барбы, жокпу? Варианты жок. Түш бересизби бирок 100дөн? 100.000 сом кеми бар, түш беришет экен. Орус номеринде, темир номеринде 074 2001-жылы чыгарылыптыр. 1.5 объемдо механика 38.000 сом деп баасын жазып коюптур. Экранда көрүп турган номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Рабочий автоунаа издегендер 35.000 сомго берет экен. Акырын тартып базардын ичине кирип бара жатабыз. Спортер, Sprinter, Nexia, Matiez'тердин бааларын ушул жактан билип беребиз. Бул Nexia 2011-жылы чыгарылыптыр. 6-7 расход кылат деп жазып коюптур. Баасыны 200.000 сом деп турат. Nexia 2 0557 08 11 78 номери менен байланышсаңыз болот. Nexia издегендер. Свежий Lanos бар экен, 2011-жылы чыгарылган 1.3 объемдо. Жылы 2011. Жакшы абалдагы автоунаа экен. 180.000 сомго беребиз дейт. 553 менен 00 20 20 номерине байланышсаңыз болот. Механика. Таза автоунаа экен. Будка Labo издегендерге Labo'da сурангандар көп. 2000-жылы чыгарылыптыр. Bir объемдо 150.000 сом деп жазып коюштур. Экранда көрүп турган номерлер менен байланышсаңыздар болот. Баасы 150.000 сом. Bir скаттуу Россиядан алып келиптир. Свежий Labo экен. 2014-жылы чыгарылган 08 объем газ 300.000 сом кеми бар дейт муну. Ушул экрандагы номерлерге байланышсаңыздар болот, Labo издесеңиздер. Бул жерде Kia Towner Labo турат. 96-жылы чыгарылыптыр. Бардык запчасттары Labo'нуку барды. Бардыгы запчасттары Labo'нуку экен. 120.000 сом кеми бар деп турушат. Экранда көрүп турган номерлерге байланышсаңыздар болот. Ушундай арзан Labo'лордон издесеңиздер. Labo сурангандар да көп болуп жатат.
Бұл ақылаба туралы маалымат бере кетсек, 94-жылы чыгарылыптыр. Баасы 125 000 сом экен. Кеми бар. Ушул номерби? Иштейби? Экранда көрүп турган номерге чалсаңыздар болот экен. Бул портерди көрсөтсөк, себеби бар экен. Багажниги бар. 99-жылы чыгарылыптыр, 2 алты объемдо 290 000 сом деп жазып коюптур. Эң эле арзан уш портерди көрсөтөбүз базарда бүгүн 0772-70-00-29 номерине байланышсаңыздар болот. 290 000 сом кеми болуш керек. Бул ак портердин болсо орточо баалары 99-жылы чыгарылыптыр, 2.5 объемдо механика 300 000 сом деп жазып коюптур. 0770 менен 24-52-88 номерине байланышсаңыз болот экен. Сатылган окшойт. Баасы 300 000 сом. Эски номерине өчүрүп коюптур. Нарашкалары көрүнгөн жок. Мына дагы арзан портер сурагандарга 96-жылы чыгарылыптыр бул портер. 2.5 объемда 330 000 diyor. Qanday kilometrinde yaxshi ko'rilmadi. 250 000 so'm deb yozib qo'yibdir. 0770 35 41 06 nomerine baylansanızlar bo'ladi. 250 000 so'm kemi var. Biraz kosmetikalık жұмыштары бар. Porter ekan. Budka porter izleyenlerge bir skattu artı bir balon Российский ekan 2007-yılı çıkartıptır. 2.5 объемда 10 litre rasxod bo'ladi ekan. Bahası 330 000 so'm deb yozib qo'yibdir. Ekranda ko'rib turgan nomerler bilan baylansanızlar bo'ladi. 2001-yılı çıkarılgan porter ekan. Şurada bağ verip çatışat 270 000 so'm bağ qilib çatışat şu porterde. Var şu porterde görüp çatışat. 330 000 kemi var deb esaytda. Aluvchilar 270 000 so'm bağ berishdi. Arzan porter so'raganlarga 96-yılı çıkarılıptır. 2.5 объемда. Kabinanın işlerini qarsanız motor kirib qo'yamiz aka. Qo'lga tiyer jeri qancha dedingiz sen buni? 220. Qo'lga tiyishi 220 000 so'm. Ko'p so'randingizlar arzon porter deb. Arzon porterlerni qidirib chirib tartib tutamiz. 0777 26 35 75. Variantlari yo'qmi buning? Yo'q, variant yo'q. Variant yo'q, 220 mingga berasiz. Variantı yo'q ekan. Narashkalarichi? Narashka ham bor. Narashkalari bormi? Narashkalari bor ekan. Bagajnik dağı var. Kabinanın üstündeki başbulaqning mashinasi ekan. 220 ming deydi bo'lishini. Dubl kabina porter so'raganlarga 2003-yılı çıkarılıptır. 2 объем, расход 8-9, 400 000 so'm kemi var deb turadi. Variantları var mı yok mu? Variantları. Variant yo'q ekan. Ekranda ko'rib turgan nomerlerge baylansanızlar bo'ladi. Hem qancha berasiz naq sanasa? 500. Gelişim bağda deydi. 400 000 deb turadi. Aka, tavakkalga beravermaysiz. 325 000 bağ berishdi şu porterga. 2002-yılı çıkarılıptır. 325 000 so'mga sotilgan porterin nomerlerini ayta ketsek 2002-yılı çıkarılıptır. 0774 bilen 93 16 83 nomerine baylanışınızlar. Kışı böyle kaldı şu porterin bağısı. İşte bassa beredi ekan. Öz 325 000 so'm qolganmın deydi.
Алған ақшасына сатқан жоқ. Көк бүртір болса 2002 жылы шығарылыптыр. Экранда көріп тұрған номерлерге байланыстырсаңыздар болады. Ол отырғаны 360 мың дейді. Состояние өте жақсы. Мынандай Chevrolet Spark іздегендерге Matiz'ге алмашасыңар бе 2-ге. Matiz 2-ге алмашабыз дейді. 2012 жылы шығарылыптыр. Экранда көріп тұрған номерлерге қайрылсаңыздар болады. Алмашпасам, нақ ақша қаншаға бересіңер? Сол рулду, автомат коробка 300 мың сом кемі бар деп тұратын. Же болбосо Matiz 2 үлгісіндегі автоунаға алмаштыру жолдары бар екен. Matiz 2 үлгісіндегі автомат коробка автоуна екен. Кореядан шығарылған. Экрандағы номерлер менен байланысаңыздар болады. Қолға тиері қанша емі? Қолға тиері 160 мың сом дейді. Жылы қанша? Ала бересіңер үш телефонға. 2005 жылы шығарылыптыр. Қайсы канал? Ошқо бар. Қызыл түстегі Matiz 3 үлгісіндегі автоуна екен. 2008 жылы шығарылыптыр. Мұның бағасы қанша екен? Автомат коробка. Айтың. Бағасы? Бағасы 220 мың сом кемі бар дейді. Бұл қаяқтық болып құлаты шонда шығарылған? Корея? Корея, свежий перегон дейді. 0755 82 11 11 номеріне қайрылсаңыздар болады. Matiz 2 үлгісіндегі автоуна, автомат коробка. 2004 жылы шығарылыптыр. 150 мың сом кемі бар дейді. Кореядан шығарылыптыр. Экранда көріп тұрған номерлерге байланысаңыздар болады екен. Matiz 2 үлгісіндегі автоуна. Механика екен. 140 мың сом кемі бар. 2007 жылы шығарылған. 08 объемда. Экранда көріп тұрған номерлерге байланысаңыз болады. Mercedes Sprinter Delfin автоунасын сұрағандарға 20 орынды. Салонда көрсете кетсек. Delfinlerde daha көп сұранып жатасыздар. 2008 жылы шығарылыптыр. 2.9 объемда. Экранда номерлерін çalsanızlar болады екен. Салон бағасын қанша дедіңіз? 14,5. Бұл бағасы 14.500 доллар екен. Бұл салоны. Даяр салон екен, 20 орынды. Экранда жоғарыда көрсетіп кеткен номерлерменен байланыссаңыздар болады. Варианттары жоқ. Нақ ақшаға жоқ. Түшбересіз 14 жарымдан, 14.500-ден түшбересіз дейді. Бұл Delfin'de daha көрсете кетсек, қанша орынды екен бұл? 21 орынды. Документальный 21 орынды. Мотор қандай? 2.2 дизель. 20 орынды екен. Бұл дағы даяр той кечелерге издегендерге даяр автоуна екен. Шарда жүрген бе же свежий бе? Свежий келіптір. 2006 жылы шығарылыптыр. Экранда көріп тұрған номерлерге байланысаңыздар болады. Басын қанша дедіңіз? 13.500 ақш доллары. Кеми болу? Biraz түшпірөз дейді. Çalыңыздар. Көрсетіп кеткен номерлермен байланышып көріңіздер. Брискатту, Mercedes Delfin грузовойларын сұрағандарға 11.500 ақш доллары дейтін. 2010 жылы шығалыптыр. 2 объемда
свежий перегон. Состояниясы отличный. Экранда көрүп турган номерлерге байлансаңыздар болот. Эскерте кетебиз, бир скаттуу экен. Бул жерде жаңы баллондар менен. Дагы Дельфин сурагандарга 19 орунду, 2-2 объем, 2013-жылы чыгарылыптыр. Даяр экен. Баасы 19.000 АКШ доллары. Экранда көрүп турган номерлерге байлансаңыздар болот. Салонунда көрсөтө кетсем, мунун башкаларга салыштырмалуу салону дагы таза экен. Жаңы келген боюнча, свежий келген боюнча экен. Мындай той кечелерге даяр автууна издесеңиздер. Бу адам дагы чыга элекпи? Адам дагы таш эле экен Кыргызстанда. Свежий келген боюнча экен. Жылы 2013 чыгарылган, 19.000 АКШ доллары дейт. Мындай. Отырат кет. Свежий экен, мындай адам чыккан эмес. Эскерте кетебиз, бунун үстүндөгү лампочка светомузыкалары күйөт экен. Даяр экен бул спринтер. Сидиналар болсо положениялар ушундай болот экен. Бирөөнү көрсөтүп койдук. Бардыгы ушундай жатат экен. 19.000ден эми кичине түшүп бересиздерби? Бир аз кеми болот экен. Жана көрсөтүп кеткен номерлер менен байланышып көрүңүздөр. Ушундай автоунааларды издеп жаткан болсоңуздар даяр. Бул сапок Мерсда сурангандар көп эле. Канчанчы жыл чыгарылган? 84-жылы чыгарылыптыр. Канча орунду эми булар? 13 орунду. 100.000 сом кеми бар деп турат. Канчага бересем нак санаса? Акча зарыл дейт. 80.000 сомго беребиз дейт бул автоунаны. Сапокта суранып жатасыздар. 0555 96 87 00 же болбосо экранда көрүп турган номерлерге байланышыңыздар. 80.000 сомго беребиз дейт. Гигант жүгүнасын сурагандарга Гигант 814 интеркулер 92-жылы чыгарылыптыр. Экранда көрүп турган номерлер менен байланышсаңыздар болот. Баасыны 11.000 АКШ доллары дейт. Эки скаттуу. Эми кандай алмашуу жолдору бар мунун? Алмашуу жолдору бизге Портер болсо жеңилирээк. Портер жеңил автоунааларга алмаштыруу жолдору бар экен. Состояние өтө жакшы дейт. Бул Гигант жүк автоунасында көрсөтө кетсек, 12.000 АКШ доллары деп жазып коюптур. 814 интеркулер 92-жылы чыгарылган. Экранда көрүп турган номерлерге байланышсаңыздар болот. Бул грузовой автоунаны көрсөтө кетсек, Гигант Мерседес бортовой экен. 5700 АКШ доллары деп жазып коюптур. Свежий дейт. Жазуусун айттым мен. 90-жылы чыгарылыптыр. Экранда көрүп турган номерлерге байланышыңыздар. Бул номери да башка жактыр экен. Мерседес спринтер жүгүнасын сурагандарга 2 скаттуу экен. 2003-жылы чыгарылыптыр. 2-2 объем. Баасы канча мунун? 650.000 сом кеми бар экен. Экранда көрүп турган номерлерге чалып байланышсаңыздар болот экен. Акча зарыл дейт. Ишине түшүп берет экен.
Шумализация болду, даяр экен да, зимний эмеге дагы. Свежий, как Каерде жүргөн машина эми? гаражное хранение, турган. Гаражный хранение, турган автууну издегендер чалыңыздар. Урматтуу Ош кабардын көрүүчүлөрү, биздин мекендештер, биздин каналга каттала элек болсоңуз, подписация кнопкасын телефонуңуздан басып коюңуз видеонун астынан. Ошондо бизге жүктөгөн видеолорду биринчилерден болуп көрүп турасыз. Саламатта калыңыздар. Бул чыгарылыш соңуна чыгып, экинчи чыгарылышты баштайбыз тартып.